Hürmetçi manana küçügeyin bağın Bulgurdara dilli ben Bolun eydir sonuka Vurduklar bedi tam Umudaktır keniger Bostron kamağa Boroy berbe doktorda Hürmetçi manana küçügeyin bağın Bargalara dilli bet, bağlarına kol bağa, mançarılı karu, masinadan oksarda, baralağını bulmada, barga bağım barıla, hürmetçi mağana, küçügeyin bağın, hürmetçi mağana, küçügeyin bağın. Attarbıt baraksattарға орой айқал, барқа мақтал бол уақытын. Кәңсек моқсуқ сыттардақ, кәжері жөру аттардақ, келлем қаңла соғылары, кәккелақ бін білендер, келбет барбат болулар. Қамадалыр сыттардақ, бажара жөру аттардақ, бағырақ қаңла соғылары, баралақ бін білендер, барбат келбет болулар. Духулура сыттардақ, тұраға жөру аттардақ, тұлағы мәңе оғылары, туған ақпын білендер, тоқтан аспат болулар. Ары бұрды қалықтақ, араңат жөру аттардақ,
ammam tatam oloro, anallak bin bilenler, aktan aspat bullular. Korgun koğalıkta, kor jarwa attırdak, koro borgon oloro, kolandak bin bilenler, konan aspat bullular. Muksudumul alıktak, bur tabak öldürdük, bulun köhür oloro, bululak bin bilenler, bulan aspat bullular. kırdıkta bağımın doğurur Mastın mirat aspır ağamın aykalır Yollarda düşkü var Uyan yere hep ucu talu bayımır Eder bir beyyekın Erkenin ek sürekten Ereyi
Eter eğrede hitabın Мен композиция мата өймәгән айылгадан жүрүү деп болар. Сейчас показать деревянный кубыз, который изготавливают из березы, из клена, из сосны. Вот в одном конце ниточка, в середине язычок, вот показываю. Когда дергается нитки потихоньку, вибрирует язычок, извлекается своеобразный необычный звук. Деревянный кубыз надо прислонять только к губам, не зубам, а к губам. Вот такой звук деревянного кубыза.
еще лежат такие башкирские кубызы, тоже хотя они маленькие, не они звучные, тоже у кого есть время, можете там посмотреть, которые лежат стол, там лежат музыкальные инструменты.